Yo, what's up mga kabisaya? Mag-react ta sa bagong trailer sa Spiderman Far From Home, guys. Nice kayo ilang nadungag nga hero. Check this out ato i-react kung unsay power aning bagong hero sa Spiderman, guys. Check this out. Tanaw ta. Tanaw na. Oh. First sila. Hey, sorry I'm late. Happy. You look nice. Thank you. You too. Thank you. New dress? Yes, it is. How'd you know? Siya, what just happened? What just happened? Marble soldiers. Marble soldiers. Planning a trip? Mm-hmm. Going to Europe. Yeah. Ooh, nice. Did you get your passport? Peter Parker here to pick up a passport, please. Passport. Mini toothpaste? Pack your suit. I just gotta go on my trip with my friends. Europe. I think manan ni sa Avengers Endgame, guys, kay namabot si Nick Fury ganit ya. You look really pretty. Therefore, Na si MJ, bagong MJ. I'm gonna say with you. Gwapa kayo. Pretty too. Kan ba? Black Beauty lang MJ ron. Morena. I first saw love. I had just finished my phone call. Go. Dude, who's was that? Is Nick Fury. Manalagi ni sa Endgame kay patay ba si Spiderman atong sa Avengers Infinity War. Is he gonna be okay like that? So murag manan ni napildi na guro nila si Thanos next summer. Nick Fury just hijacked her. Oh, basta naman no. Ano sila yung bagong kontrata. Awesome. Niya kuan niya. Kung na Sandman ay magi kuan nila. Sumpay ang kuan da sa ang niagi nga Spiderman na Sandman. Sandman. Yan ay mga bagong villain. Nasa black na Spiderman. Nasa kanang kuan magtubig na kontra. And then duara. Posa natin. Nice. So kani siya nga bagong nga hero, guys. Murag naka-suit man, tingalan. Naka armor ba or naka murag Spartan gani iyang kuan, iyang format na lang. You don't want any part of this. Gadala man ni sa kuan sa Prince of Persia si kuan man yung ni Taylor Swift familiar. So tara, ang power niya, guys, kay green yung power mo sa Green Lantern nga mix. Asa ni siya gikan nga kuan. Masin si Benten na. Benten maguna ya. Siho. Dili. Nakakuan siya kanang nakakuan yung ulo ganit na siya yung mag-helmet nga glass ba. You don't want any part of this. Kan nice ba yung power. Shock di ko ang nagkakawan. Excited ako matanawan. Yeah. Spider-Man Far From Home, right? Who is that guy? He's like Iron Man. Tingala ko sila. Who's that guy? What is it with you and Spider-Man? What, he looks out for the neighborhood, has a dope suit, and I Oh really my respect him. What's up, god. dickwad? I love this Spider-Man. So that's all. So grabe ang ilang bagong kuan ron na Spider-Man kay na mga new hero ba niya, na new villain sa kontra. So katong Sandman dugay naman to. Gikuan lang nila gipadayon lang nila ang kuan ba ang niagi nga Spider-Man niya nasa Sandman nga kontra. So ang napuno lang katong tubig and then katong bago nga hero nga ang power kay green. Nice guy. So we're excited to watch that movie. So alright, so that's all. Kung bago ka sa akong channel, if you're new, subscribe
subscribe, please subscribe. Thank you for watching.